ubini di wo cabi cinucu ubini da do nu anda da nino da do ko akada bo nu endo do ti koma anda ti chakre da do ena anda chakre ne ati ya ko do ati cho ati ko ne che gara ku dur kan ti ku dur kan aka enda ti we ku je mer ka aka enti mu ku da do gala ko jo cha ti bin jo ti pimu bin jadi tu mak calot cha ini jo mak calot cha jo do ti dok enda gini ginting en ma đồ miền qua thì chẳng hạn sen yo ko ba ni ang yo na ba pa pi ata na bi na ni wi ma so kai tu ni ko ni qua thì sen yo ko ba ni ni na ma ja ta ba bo ali ko bo pe ana du ni ni wi Ania mayu benti mau dia rugi dia. Sabkan bari karmo, sabkan ti karmo. Isya dek ko karisya. Ana burani no ko. Aga di wor cha big kita ke ka nushu. Ati unya tini ka kuku duru. Ni ukelo de ni oburi kome tia yenge. Aburi kamu ngwaji tia kukuduru tiko bia ni cha ngwaji cha tiriemo tilanya ko cha ngwani diku ati wod boru chemo pake timi ya balu power borel chemo pake timi ya balu ati wod derek na kormo kar wod na derek kormo yo tipi munyako ni kar yo pi munyako ni yo tini mun tuo pe ko munyako ni yo tini yo pek cha big ati kwa nya wobi ni gini nyako ni ati kelo nakapata isi PDF yo tipi ma wobi kuni tua dek poti nungare mare kome isa bicho ana tidak pacu isa bichel ati duogo ati kelo ngo dia guera anyako ni kedi balu Hermasta man yo lo ni Ojara labedo. Chabit ati wot wano kwetpiny nen mokatiteni ni kan yo buri nyako ni yot alono ngwacho yana tu mako chalere ginti chika kara jo mako chalere ni ginti chika ni aduogi tini chia deki jatera wobi ni kot ero nena binu apenyo fal nudu udong Jotiko bini wal joter kongo isited ana kubi wal joter isited ana pangeo pisikana tata dang pangeo kwa maro ana aduoga wene jotiko bi aduoga diki umian koko na tieni an pangeo pisa papat gamete mier konya do dalar bot gamete kar kopen no ana nino kocho atini dan an yo luani ajeho adulin don yor te buru ko atini da don yor buru ko mil do maka wa ko ate winya tini tia ko ni mama lara ngator ti yot kan an dong do nyu ko ate chako do nyu ko ani ngo ngacha dong mu ko naka do golo ko ngwacho ko ate riamani en tia wot cha mu ko do golo do ngwacho ko cho anda por riemo dang dong ping chola te duogo ako bi timi ngo ni mama uburu kede ko mama ana no nino kocho no dong ti koma ti dong ayenga chwa yu koma de koma do lira te po dong i wang nino ana te chaku radio te penya ni ngo kong aya mana ni chama penya ni ngo kong en do ti radio te ya da do ko i kome chao ya i kome en dong gite laro do nyu do ko ginu kede ate ajana riemo ko dano no pedo ate nuongo at endo te ko bane uburu kede ko ate lo bon pierti no ko penti ate bango ko me mon ni anu ko me mon ni du do porra ate chaku ya dong te menyo maj te bino chim kede bon
angatu no ana te penyuni neno kom ngatu no te ko bi ana neno kom ngatu no dongi dogola ti angwen monu kom alonga en no aya mani te menyo maj ate bi menyo yor te nu chimer ti weho na ka ba mere da ti weho icha me no weho ba mere te kwanyo ba ate wot ke de borel si wan icha wor ke de borel si wan el si wan te ko bien ti cher ti aduong dang pure ti ame ni wor ko na hala ko e wo pur gina ballo cha wa me purere an aduog ke de ba ni o ko sho abina a rara di bodjo anyunyuri jo boni yene boni banga ana ko bi boni atinu ko bani boni ba loa adanga na nena ber boni ba loa enang te ko boni bono gire ba loa eto en pe balo ti chere me pure en ti wor ko an a wor nga a wor a rara di jo me nget pacho ame ngeo ba loa ate kwanyo kare ate duogo ate bi burro ping te ru ate kwanyo kare te ya ate won na bonna ko pake dana me ti ke twero me tino o pake ate nyuto pake te ko ni ba boni ba loa o jirani wa me pa chukan ti winyu wanu ti bedo o ti lok te binu te ko biana winyu duonu iti ko bunu nga te ko biba o maj ate no maj ti ame alonga ti buru ke ko eno ngwe we ko ba mere na ki mere ne te yari boni te ko bi to boni ba loa chimi loa yo dong te pong kanu dong aduong te ko bi boni ba loa chimi dang chima loa ana te ko bu pahe eno pahe do te penya tin do te tito ngome o ti mere come te ko bi kita da ram ko nyikede tie kitio mai ana be do jome twere tino me kin pachikan atin no bera tin kwan ani da ki hani a choji balu yin wor na ke police kormo itera tin ye aya manene o min papere min papaloa te binu te ko biba ko di ko pueno jo beri pora boni ba loa ena loa kono aloa da dong jo mako ko du ti bod jo kan ni aloa en tu bedon jo te penya loa te ko ba loa yini wor tu mai te ko ba wor te ko bi pe piem wana mitu ko pateni ni buru kede ko te ko bi ana buru kede ko ni boni ene te ko bi bona ene chimi ene ni chima ene pa te ko bi ba pe uri wunu kede gamena makawa ko we ka mi balo ma me we I wor ko eno podi wire no ana tie go chimu ko kunu te ki ko pi jo beru ye pinkan beru ye pinkan e poi no jo tu binu makawa kanan pa ti amito beru me jo te makka ene yini wir no mo pik te mo yu pik ke kin pa yu da dong pika rio e ka te chulo pik ki tu mi pier ngwen te ter wa ko na ki poli ke di balo ni atwero te no pa ka yo cho yi wa ke di balo me gina me LC1 o mi wa dang do te wot ke kunu te ko bi en poli to tunu te ko banena bal ne balene te mi ya bal da yot wando te cho yo lebwa cho lebwa te ko bi beri bunyu binu bi pota tinu ma wa ko kanu wuni bero wire kunu wana yo no moyi komwa ame yin atini amita wara pima te wo pima longa o te cho yo duana te mi ya mabiri pom ate wot kere oriat yo te wo pima longa yo te duoga longa e ka do te ko bi wundo ko wunu pasu e to kwan chen ne me chem gor wile dan e da te willo wo wile de ka te weke ate duogo dong na ka bot joni te ko ba kwan chen ne me pe ko ma pi ate kwan tutu mi piara ngwen te pe ki ma pi en anda da te cholo dong bode na pira en te kelo wa do kan en kelo wa kan te weke wa kan dang te titu dogwa tin da te titu doge ana te titu kita ana neno ngo ti mere pasu amani balu jo te ko bania wor atini jo nywale ni du mwa kamene papere tu mwa kamere te ko bi wor yam gi me ni kwano ko bi kwano te ko bi wor yam gi agwera mere wa te ko bi agwera mere urwenyu ko ando ka gwera gina
o gi bari cha mere wan ko bi par cha mere wenyo ko te ko bi gi agwer mere kono wan ko bi tie ni wori omo wan dok te dog na ka pachu o te wamo gini o te kello jok te ko bi wani un dog dong biri wano binu makko challa otame yo yela tin no ye ana kwan chenne tutumio pier bi ana te ko iba ginu tima tura chene dang peti anuare pier de kor kong dong en yen peki mau pi te ko bi aya diri adong wanu binu kane nuoi mau chene no ko pier yo dongo jone dang tengwe na pa se jo wor ma ko challa otame atin no tu yela ngo yela tin ni ye jo te duogo te ko bi wan ubini cha de ka tin ni wan ubin tin en wan ubinu dang tin eto kitoro me ka kanora me da dong mira chungi ye da dong pedo tian yanga naka nen wan dilu chon ni ba cha par yo da tia bini tiena kom tienda do chenu tum ka yo Tawne kimero wayane ko lokhe. Tawne police ne mero wayane ko lokhe. miru bedi pien tie ngata me dong minna ngata me jokere yeni oporo ko boni eni ti bino kanu ko programa winya wehi bini winyere kede min papete koni petem iwo donye ye maite ko bianba ko petwere tino kita beru winya joko bakede jama kana kan te koni yen ibi chollo miliona chiel ni ngatoro eni kubere kede koni mie miliona chiel eka dang chate do nyoko ana ko bi kala yini ko bi do nyoko ni ana ruonyu do jamina charo na ka dianga bolo wela goro ate beru wot kede yo dang ni ana duogo diango ko ana ko bi yindo ke wekon kopo kita dong atini por jo cholebe ika kot kusha ando pot pamito diango amana tina ni ti ko pin ye gwang nyu yini ye ci wora ko kono gwang nyu mini ni ye ci wora tina ni ko kono an kudi ko po an peda mito bi en gino timere Opo. Be la diet ana joli dai. Otikan jalu TV kachel ki bagama jui. Now one what ye kid manano ke log muka tiki bod family chel motiaro pa ko matie kun gen waye ni nen chalo loko fay lepe giti anuling mabe in ma chalo dan pagamente dok bene I chung pe girl child education magla wang president in any yeningo ya apo e matek total the media family atiki wang chuny matek total uno paro molok e kom gin mountain me tin chawa boro en ye office makamea uno report ni anyaga makeluo ni ado machi maka nyole mogali vario ka para ngwen kumbe tiki moga para reo kwan klaja dek yoliel windiel primary school Karomo sub county ya Gago district awubi nyo muzee makeluo ni ukelo Isaac matiki moga maromo piara dek uburukila tene nyar la tene kidiwo sedong machal gamente wa kubeke police kumbere mo logo ni labal ti CPS paton ma watam ni chek ni or kumak labal pen kay neno latin matitiru to latin matoja deda i gamente ma kumbere ti lodge wati advocating e kwan palo tena nyera ento inoni jumugu magimaro jai ngej ma o botwa nyurni ukelo Isaac kuberu dana chiele kormo mamar jai dok bene ngolo dana yo ngolo tira ka dana yo burki tira mati tino mako mon di lum ke ngogene chero ba tin peu ye wego uporugang pau machi bentino uchero nyala ten man machalo gamente wabi labu lokman ya chake wa ya gikne rumas o botwani omien labal mero ni will police siente maro miliona chiel wa ubi chago donyo karamera chike butu machal dan mati office pa president awuni po bikatu wa yan man aggravated defilement walo ke osi crime jami wen bete mekir ma miette kere ke chik an pe wuni ken wabi kube ke yan jios mukene maneno twer palotino
so that they follow up this issue together with the office of the president. Mane gin maraj. Dong chiko na bot luak me actually lao ke Agago district. Wan luenyo ber bot wa pekar malach. Atamo ni miara leg ni wan machalo cho lutiana wobe. Boyek lutiana nyara ku kwan. Chal kita kumbedi gameta tia prioritizing kwan pa lutiana nyara. Pian kai wek latin nyako kwano. No ifunyo wilo bukolo. Unyo ifunyo lo me Uganda. Chi latin nyako kati school. Amira chik doka chiri. Schools weng issues of defilement they very common in Agago and pe wabi timo kichakinga timo ekan wabi mago jo magitam de genti senior defilers Agago kan ma mir balo pan palo teranyara mani lok ma tam ni mira mi ma chalu chiko bot luak me Agago lao ke komal me Uganda pian wan lwenyuri bot wa kwano berupe che karo ba jalo walo tena chala rio adek moni mir wa gen ko kwan we ga nyimme pa wa ko ben mabe mani gin maron wacho enino. Ana fue mater.